Ez gülüm güla gel ya vereli ule 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 Deşt uzandı ger yam vereli ule 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 Evin darı tebum keçe keçe vereli ule ule ورالي ولي ولي دلاليني وزعشقي تبوم كيشي كيشي ورالي ولي ولي ورالي ولي ولي أسمريلي شو خريبي جمالاتي ورالي ولي 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 تبدل من كل برندكي ورالي ولي 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 دب خاطري خدا بكي كجي ورالي ولي ولي ورالي ولي ولي دلاليلي تو بخاطري خدا بكي كيشي ورالي ولي ولي ورالي ولي ولي ببختيلي Saat hoş Deniz. Spas. Listernoy bernama darıkşa çandiden baştı maşvaneyja u ve hafti disam İstanbul'e de gelmem hemen gerekeyja ya Deniz Esmer. Ana xabatı xanavanda çandamazı butam edim dudome. U disatı ve xeyrati saata da hoş bebrasti. Denge ki geleke hoş. Denge serhadi. Denge serhati brasti yani hem denk hoş hem ruhe serhadi ji. Yani tişteki de müzik kurdu biraz diye. Gerlek spas. Deniz az qazım neki bu temaşmanı me xabda nas kirin ve Musa. Beli ez gemgeme bajarê Muşê navçeya gemgeme gundê Înalê dibêjin navê gundê me Înalê. Li wir ez hatim dunê em bêjin dibistana serekew ya navîn em me li wir xwend. Em bêjin 17-18 salê ez ji wir derketim. Ji wir hatim metropol. Wekî gelek hevalê me mecburî em jî derketin hatin vir. Nahî ji li vir em karê muzîkê dikin 22 sal 23 sal li vir karê muzîkê dikin. Ben saziyê de yani navenda çêna Mezopotamya'da 8 sal karê me berdewam. Nizekin. Belki hoş ez varım albümeki te derket u albümeki dijital hazırya vediki. Beli albüm ya yekemin em bêjin 2002 da derket. Per em bêjin per belav nebû navgelda ama ya nû albüma nû em bêjin qad 3 salekê me derxistî holê. O ew jî ben etiketa kom müzik da derket. Qasê 2 sala em bêjin devam kir yani ji ber ku repertuarê ji ber ku stranê em bêjin hem di çanda da yani di çanda da mesela Ali Serhadê em bêjin tesîra stranê gelerî dengbêjî û stranê gelerî gelek em binê bandora wî damane ji ber wî me got em repertuarekî cuda em ji xwe re komê serhev bikin ji ber wî em gelek serxevitin hinekî jî em bêjin stranê ez bi xwe çê dikim
yani bixwe dinivîsînim. Gotinê wî em bêjin mûzîka wî ez bixwe çê dikim. Wekî din jî stranê gelerî ez pir jê hes dikim. Dê bira dubare nebe yani jê hes dikin ji ber wî min got ez albûmekî wisa çêkim bira parîkê cuda be û me anî pêşberê gel jî êrî taqdîra wan yani ecebandin ne ecebandin êrî tercîha wan e. Belê. Yani biraz işte go yani stranên gelerî û dengbêjî ji xwe serhedê yani hem gelekî yani ez jî hez dikim ji xwe tiştekî dine tiştekî ku te got yani xwedî derketinek jî pêwîst e ji ber wê jî yani em ê wek em çanda xwe yani ruhê hinekî ruh ji xwe ruhê serhedê ji li wir tê ew stranên gelerî birasî jî yani çandek hatiye avakirin û ji xwe ruhê mûzîkê dengbêjî û ew stranên gelerî û ez pêwîstim ya jî tu gelekî baş yani em bêjin yani çan jiyana me yani em ka çan nebe em çawa jiyan bikin ji ber wî ka em bêjin hêstê xwe em ji çandê digirin hêstê kesekî hûnerê dikin hêstê xwe ji çandê digirin ji ber wî belê bin bandorê de mame gelek bin bandorê de mame ji ber wî ez dixwazim ki yani stranê ku ez çê dikim jî ez bin bira bîna axê bîna welat were yani bîna stranê gelerî bira bînayê were min ser wî ez xebat dikim stranê ku ez dinivîsim jî hema em bêjin strana da em bêjin yani nîvê zêde em bêjin gelî tê de heye mesela gelî war ez dibêjim war gund gelî yani demakî hêşê min de maye yani çünkü ev çanda me kültüra me em ji wir hatin yani gerçekten em ji bîr nakin ser wî stranê xwe jî ez wisa çê dikim yani. Belê. Strana anka an heta got Stran ya min bû kultur müzik jî ya min bû. Hinek evînê em bêjin hinekî axa welat gama min nivisan bi rastî li ser axê bû li ser welat bû min got ez gulim gula geliya digerim deşt zozan digeriyam yani. Setam wir dest pê kir dura hinekî em bêjin kî ji xwe re çawa keşand em bêj ser evîn ser dayîk ser yani kî ji xwe re çawa tiştekî têda bibîne gorê godar bikin yani. Belê. Yani ez dixwazim tiştekî dî ji birasî jî li serhedê zêdetir û zêdetir dengê gimgimiya xweş e çima xêr e bavê yani birasî jî di aliyê mûzîkê de mûzîka gelek pêşketîne û deng jî yani gelekî bi rastî bernamê din de jî min got gelek jara anîn ziman ji erê em bêjin ji avê û ji em bêjî hewayê dibe li çiya yani em bêjin dengê Kurda hemiya xweş in dengê Kurda ê wî çandê li wir mezin bûne bi rastî dengê hemiya xweş in em jî tiştekî cuda hebû em bêjin ez malbatekî dengbêjî de ez mezin bûme yani malbata me dengbêj bûn em bêjin hîna hinek gelek dîmen me re henin ez bavê xwe yê cara bi hev re dibêjin jî ez gava diçim welêt gelek malbatê de stranbêj hebûn digotin ka berê ne orkestra hebû yani orkestra tune em bêjin bi devî digotin du hev dizdivirandin ez hîna piçûk bûm dizdivirandin digotin di em bêjin hundirê xanî da hundirê goma da tiştê li wir stran digotin ew strana hemû di goy min de cî girtine yani di piçûktiya min de ji ber wî ser kar li paleyê gelekî yani ji bo me ew gelek tiştekî taybet e yani mesela ez stranê gelerî jî ez ser lêkolîn dikim diçim wê derê ez strana dibînim strana tînim berhev dikim em bêjin düzenleme dibêjin ez wan strana tînim ew strana kes nizane mesela ez diçim ez dibêjim ez piçûk bûm ez gava piçûk bûm avî stranê digotin yani vî stranê ez bêjim mesela ez li ku bibînim ez ser lêkolîn çê dikim ez dibînim strana kî gelek stranê wisa jî min derxist holê berhema xwe de jî min xwendiye ez niha yekî ji we re bixwînim pêş ve inşallah wê çaxê ji me re bixwîne belê ev strana jî li gimgimê gelek stranekî tê ecebandin lê em bêjin stran dî dihat bîrakirin ez li vir rojekî
ama çirok aviye roje ki az fikrim hatta bir ama yom bu satran ki malbati da dugotan haso gole revandiye kava çiye ez şum ez ser me persi em bejin deng beje kureme tamam he mesela bir persi çirok oj mera gotan ser çirok ki me satran çekir ka ez bara bukhnim بله یعنی اما پیشتا وگرن سر باخم اره ام سر باخم یعنی سترانی گلیر بنگه خال کود گرن کیشان شروع کی وگشتون یعنی چند سر به آوا کرن یا اما وگرن تمام ستران فبیجن همه نقاشه بکن Fistanci te ve gol goli ne ve lili gole ve lili gole Fistanci te ve gol goli ne ve tu meskene ve derdu kula Haso gole ve revandi ye ve lili gole ve lili gole Haso gole ve revandi ye ve tu meskene ve derdu kula Hol be hola ve gerandi ye ve lili gole ve lili gole Hol be hola ve gerandi ye ve tu meskene ve derdu kula كزق حسون حوي نوالي لقولي ويلي لقولي كزق قولي ونحوي نوات مسكني ودردو كلا مريد استا وقتاندي يا ولي لقولي ويلي لقولي دلوجي يا ورحلاندي يا وتو مسكني ودردو كلا هزري چاوا وباراندي يا ولي لقولي ويلي لقولي حسو قولي ويرواندي يا وتو مسكني ودردو كلا وصادقية قد لك بليتنا يعني بلي قولي هي بلي وقتك هبد درمنا من خابن هرتم جند بردا وقت دلتنا يكو بزوري دبن يعني بلي ام بيجن از جروك غافيا يعني يكون من 20 مرة قلتن حسو ام بيجن شوانه بله لبر بيزي اغيد بيجن بله ام بي بيك اغا بر بيزي وي لحسو قوليج قزا اغايا ام بيجن جيف حستكن لبلي yani Ankara jiyem bejin gusaya dema beri gusa bu Ankara jardın jiyem bejin hanaki ağa em bejin ağa maraba da bejin ya bejin juan mesela hasne dikrin peçuk deditin yani dugotin hun xabatkar çawa tuj yani tuj dil keve qiza min yani jiberwi gule qiza ghayaz gule qiza ghayri حسوی شوان ویل رواندیه دبیج ستران دبیج حول به حولا گراندیه کسی که نه حواندیه یعنی بهتر ساقه بهتر ساقه کسی جین ندانه کسی نه حواندیه نه گرتنه اندر جبروی لی امبیجن داویا ویدا کسی که نگود یان امبیجن آقای هنه که دبیجن هر دوجی گرتنه کشتنه دبیجن هنده که دبیجن
keşka xwaje girtiye o heso kuştiye. Yani em ev nebun. Em dawiya wî nizanin. Ev stranjê gelek alî gimgimê tê hes kirin. Min jî migot bînim pêşverê gel. Stranekî gelirî baş. Belê. Yani hinekî işte mesela aniha gelekî di vê sed salê de ez bibêjim. Hînê jî wek hunermendê Kurd gelekî em bêjin ku yani çîrokên Kurdan nayên gotin dibêjin. Yani bilê deng bêjan. Aniha bi rastî jî gelek çîrok gelek em bêjin ku hewceyên stranan, çîrokên hewceyên stranan henin lê mixabin nayên ser ziman û yani di vir de mesela em bêjin ku stranê gelerî bi rastî jî him ew ruhê Kurd de var. Têde heye him jî yani ew kê xwe gotine yani derdê xwe anîne ziman, hestê xwe anîne ber her tiştî. Tu anha çawa dibînî rewşa müzîka Kurdî? Yani kîjan rewşê de ye? Destpêkê de migo ez stranê gelerî zaf hes dikim. Tê jî got kurdewariyê yani bîna yani em bêjin evînî be jî, ax be jî beedebî anîne ziman. Yani em bêjin wekî ê îro nîne yani bi rastî gelek hani gelek baş hatî nevisandin. Gelek balamı dikişine. Gelek jî em bêjin pir bihêst. Yani em bêjin evînî bêjî mesela yekî hes bike jî li ser navê çûçikê em bêjin çûçik û bilbil û niza çi em bêjin evîna xwe aniye ziman. Êk bu li hemberê xwe kî be yani dayîk bi jî dayîkê re jî em bê hêstê xwe li ser navê çûçikekê em bêjin li ser navê em bêjin em negotî evîn hema bi çûçikekê girtiye pêşiya xwe gotiye li ser vê evînê binivîsînim. Yani ji ber wî bala min dikişine. Rastî anka jî ka yani em bêjin ey anka daha popülist em bêjin daha popülist berbenêzê müzîkê de çin. Ji ber wî yek jî em bêjin çand û hunera xwe nas nakin. Axa xwe ji bîra dikin. Hinekî em bêjin alê aborî de boy berjewendiyê xwe ez bêjim. Ji ber wî bi serê xwe dixebitin. Em bêjin stranê berê bi awakî kurdewarî na bi awakî din tînin pêşberê gel. Mesela em bêjin çawa bêjim ji bo berjewendiyê xwe ji bo xwe jiyana xwe em bêjin wî kültürê wî çandê ji bîr dikin. Vay tiştekî şaş e yani ez wer dibînim. Yani tenê bîr jî nakin mixabin anha xirab jî dikin. Xirab jî dikin, stran jî xirab dikin. Yani hinekî mesele ev e ku yani ji ber ku yani xwe bîrkirin jî tiştekî asîlasyonê gelek mezin ev min xwe. Lê xirab dikin. Yani ev pirsgirêk herî mezin ne ev yani. Pirsgirêkekî mezin e em bêjin yani sazê Kurdî em bêjin müzîkê xwe re em bêjin lê naxin. Em bêjin hip hop û yani ev jî müzîkekê belê ama belê bi gorê min ne kurdewarî yani ew jî fikra xwe da ew wirsa difikirin ama tiştek boy min tiştekî şaş e yani enstrûmanê Kurdî gerikane em lêxin enstrûmanê Kurdî wî çandê boy em wî çandê ji bîr nekin bi rastî yekane em di pêvajoyekî aha da yani asîmîlasyonekê qirkirina çandê û hunerê em bêjin ji bo wî bijî gerikane em ê kî çikirine mesela em bêjin vî pêvajoya da gerikane li çanda xwe xwedî derên stranê xwe jî xirab nekin bira bîna ku axê bîna ku welat bîna ku çandê bîna ku kurdewarî bira bijîn de ev wan da jiyana wan da cî bigire ez ev kama vaye daxwazam vê Belê. Yani bi rastî ji ber ku anha navenda çanda mezbûtim e xebatê xwe dimeşîne. û navenda çanda mezbûtim ji bo Bakurê Kurdistanê akademiya hunerê dikarin wisa bi nav bikin bi rastî ji ber ku gelek beş li wê derê pêş ketin û îsal 27 salê xwe qedand û yani sedî sed ji bo hunerê ji bo beşên hunerê 27 sal gelek kêmek û ama em bêjin ku zarok anha wek ciwanek
که یعنی هنر بله. کردی جبر کو باکوری کردستان به وی دست بکر موزیک بله بنگه هم موزیک دنگ بیشی گله کردن لی وقت سازی بون ام دکارم بیشی کنم بنده چند مزبوطامیا و کنسر کوی جیل بوستانه بله براستی جبو ما ام بیشن جبو وی گلی یعنی جبو جیواکا کرد ام بیشن جبو ویا سازی ما گرکانی سازی ما هبن و سازی خودی دارین دوی یعنی دوی قریشتیه ده قریجا چانده و هنر ام بیشن یا موزیک دوی قریشتیه کنم لی خودی دارین ازی حتی 8 سال از نوانده چنده مزبطم خبات خواه پیکتینم جبروی ام دکارمون یعنی میج دکاری بو لدر و کاری موزیک بکره بلکه ده ام بیشن جذاب بلکه ده جذاب باتنا علی آبری داری ام بیشن هر وحیده یعنی ام کسایتیه که بفکر یابان یعنی نکو بجیواکی ام جیواکا خواه نه یعنی هوا جیواکا میجی جبو می مثلا نچمه براستی شانسه کی مزنه و ام جی تجی گوت یعنی ام کنسره کل داردخن لبوستانجی نه مهدا مها پیشیه رال خم بیجن کنسره کی گلک تیروتجیه ام بیشن گویندا کردی ام بیشن شانو ام بیشن موزیک دانس ام بیشن جی خود دگره از دخوازم که ام لوی کنسر خوشی خودی دارین ام دخوازم بانگازی هم هیل گلی من بیشن برا میجی خود گویی سلوگانی بهوره ام بهوره وی شوی خوش بکن بجوش بکن ام خوازن گلی میجی تبن بله یعنی براستی جبر کو چند سال داوینه جبو چند هنر کردی جبو زمان کردی یعنی خرابیه کی گلک یعنی سانسوری کی گلک مزن هن یعنی آسیمیلاسیون گلک مزن هنن yani merunu kareku gelek jarante gotun yani merunu kareku bir nodan jibine cemhev yani bijin sale nodi usabun جبر وجه خودی درکتن سدیست گری هبج بوت ماشوانه ما ام برجی بیشن خودی درکتنا نچمه خودی درکتنا چند خواست زمانه خویه خودی درکتنا بری هر تیش لخویه و yani دفر داج مرود کار belki تشتکی دیجی دنیز ام دکار مستر باخون yani ev yani دفید دمی بر سوداینا هنری گلوجی خود گران نگره هنکی براستی بله یعنی ام بخواه یعنی ام بیشن yani vi pevajoda gerek hani em bevim bersev yani jivi asimilasyon ra jivi kırkırın ra em bevim bersev o em bejin em besin ne besin ev te nikaş kırınlı beli em bukhali xudi derin em dixwazin herkesi roya teng roya frana mesela em biro em bejin hemû saziyê me hatin girtin heman ama sedî nodu zêdetir hema hatin girtin bu ji bo ziman ji bo çandê ji bo hunerê ve qirkirinekî mezin e ji bo asimilasyona qirkinek mezin e roy teng da gerek em li xudî derin em li çanda xwe xudî derin ji bo vî em ji pêvajor em nav gerçi em bêjin hani em bim bersiv ya hatta kuj destê metê em karê xwe dikin em li saziya xwedî derin em dibêjin em bername çêkin bira gel werin yani hev neqetin bira gel kom min werin ba hev em bêjin bi hev rabin ji ber wî xebatê me hinin İja edxwazim ki herkes li çanda xwe kültura xwe li saziyê xwe xwedî derin xwedî nerin qirkirina me yani ka em çawa bijîn yani çanda me tune be huner tune be çand tune be em çawa bijîn yani ev 3 salê dawiya em bêjin bi rastî jî yani gelek li bajarê Kurdistanê em bêjin hemû sazî hatin girtin yani êdî ji xwe Cenabın gelek konserin müzika kurdi u gelek bernameyi ne tanış bu müzik edibijim. Tembela fikrin jhara cenabinin sahna nabinin yani de ver o şey da
خودی درکتن و به هفره و یعنی وک سلوگان و öyle mi? Yani- Şimdi bir rüyme güven behevra yani. Tişteki yani berxodan ki mezun hem bejin hem berxo bedin yani. بله Berxo bedin yani arastici eve. Tegut yani hem bejin qadaqa kirna bernama u hünermendi hevalime hem bejin ser hem bejin yok degrin binçav yani vana tişteki vi pevajı da tişteki قريجة جبروي أم كان خدي ديرين يعني. بله آنها تکشن سرانج مرا سترانه کی یکا گلری جارنس. تمام أبجي أقم قمي أسوار و از باوركم سترانه يري وانه. يري مانه يعني ل هرما بازی ده. بله. بازی ده لور فتين زمان جبروي مش قالك جي حسكر مقويز خرب بقولم از بكم ريبرتوري بكي ألبوما من يكمل ويديرين خباتي مهن مقويز بكي بقولم ألبومي أجوار بخنم بله ويسترانيجي Sevin de hanarın deliyle gözüne maye Udu sevin de hanarın sezerele mali dünyayı Deste kurke muhtarın deliyle gözüne maye Deste kurke muhtarın sezerele mali dünyayı Binemem kavem xarın deliyle gözüne maye Binemem kavem xarın sezerel mali dünyayı Em jotun zeri jotun deliyle gözüne mayev Em jotun zeri jotun sezerel mali dünyayı Zeriyem hebradı gotun deliyle gözüne mayev Zeryacı hebradı gotun sezerel mali dünyayı Binemem kavem sotun deliyle gözüne mayev Binemem kavem sotun sezerel mali dünyayı Em seneb zeri seneb deliyle gözüne mayev Em seneb zeri seneb sezerel mali dünyayı Zeriye hammam teneb deliyle gözüne mayev Zeriye hammam teneb sezerel mali dünyayı Paralav ke gündiye deliyle gözüne mayev Para kurke gündiye besezerel mali dünyayı ساعت خوش Efetanji stana yeri vaneri gelek balam kuşam براسيز قالك سترانك قالك بينا خوش. كل بينا كل işte mesela o yani او işte mesela anha gelek او şten kırında bejin ku forme müzika kurdikte tane yani ne for yani gelek am da benim av ne şey ne işte gelek müzikan çetkin yani av ne şey yani nıkın mesela çi az ve başınızdanmış bir baş müziğinizden ama az tıştek histikim av ruha işte av كنت وين روحي ستراني بري يعني ازجي مثلا تقدر نابينم يعني belki eşi sarhadı mı loma befekku بله يعني سرحد يعني بيجد يعني ne tane sarhadı yani دالي هنر كردي ده سرحد gerçekten جيكي تايبته يعني بردين بيجوج بين سترانو جبري از دبيجم يعني ازجي ناغرم يعني ازجي نظام شيء ama ez vi heste nabinem ستران ka iyi ko em çede kinji em de bin jurte yani em jur em ser de fikir belki heşemel servere em
ویتینم برچاو خواه ام دویجن برا بهنا وان سترانا ورمه که هلبست هم چه دکن جی جاردن نابا وکی وان سترانا و از بخوان یعنی نخوازم سترانا که دویجن بسته نو از نخوازم یعنی بخونم یعنی نه استمنه بکی وقت تشته کی جدا به یعنی بکی از ورد فکرم جبروی از هر دم سر لیکولین دکم yani ez evim. Yani ev tiştek ku dernek Ev tişte etine. ezim yani. Eri. Mesela em bijin demam hey tane eser. Hey hey. Hey. Devam hey. Demam hey ez albüme ki xabat emek em be neçeme be hevra me komeki avakır ve me ki em ser xabatin. Ser em bijin ser strane geliri. Em به هر هینا ناوی کمی ندیاره لبل افسر نیخاشت کن به کساتی یعنی تنه از سری خو هفت هشت ستران من آنیه بره از باور کم یک دو دیدن از بینم ازی سر بخفتم اما همو نکو بسته یعنی ستانی که از خواتی داد بینم ستانی که اوی وان داده بن ای وان داده بن دحف كيماسيم دحف كيم مهنا ازوان هي دوج بينم از برمك تشيكم برمك صف ستاني جالري و ستاني كردواري هم استروماني كردواري كردي از اللي بخينم و هم جي از خوازم ستاني كوان داد من از بين پیش بری گل راهنه بزانم بن يعني سترانا هبون يعني في بيواجو دجي بمن هم تایبت هم تشکی گرینگه یعنی بله yani تگوت باوی من دنگ بیش بون مالبات من دنگ بیش بون و ام دزانم کو پرورده وقت کم بیشم پرورده تنی کل دبستان yani جو کنای yani نای وی واتیو کو yani یا خوازایی دا یا خوز پرورده یا تا خوازایی پرورده یا خوازایی yani پرورده خوازایی جو خوش مالبات ته yani بیشن بد سترانی بدنگ بیشتر یعنی اوت نکاری دبستان دا هم ببی یعنی دبستان دا و ترنه دبستان دا هنرجی تشته کی جوده یعنی ام بیشتر یا خوازایی هنرج جوده نه وکی ام بیشتر تو بخونی ام بیشتر تو بخونی تو تدوی هرتش لی بله خواز ستران بیجی و ام بیشتر هنرمندی نه وکی خوان تو بخونی تو هم ببین اوج مالبات ته او خوازاییه یعنی او دنگ بیجی یک کار دنگ بیجی دکن از بیجم سر خواه مثلا از مالباتی او هم بوم یعنی پرورده هری مزنه و کو چون دبستان بیجی که اما daha زیاده از به مالبات من از هم کنه از بندی استوان گربومه çünkü stran dugotan yani sürekli dugotan em berdeste wan ez bejim ez hem kare müzik ebum baştreş ki usaviye yani o aliye ki biraz sedised aliye genetik şey heye ku evne tesadüfe ku eku men bejim albat vakta ku hunermend zarok jid ben hunermend yani ama bengiya xwe huner yani o perwerdaya malej dikre yani vakta ku meru her roj دمالی یک سترین دنگ بیش بیش مرو سری ست مرو نکربه مرو به دنگ بیش نمیشه. ولی یعنی تفاصیل کام یعنی او بیشتر من ام بیشن اکوت زانی ناو ام بیشن مالبات دا همو ترون ننید جیکیده ام بیشن همو دنگ بیشن تو ناو دا بی ام بیشن گویت تجدید بیان گویت علی موزیک دا مثلا ام بیشن باوی من ام بیشن سترامبیجی نو گاوا گودار دکن درد کمن ام بیشن درد کمن دوی نه ویا چه واد بیجه دوی یا ویا نانی ما وانای مقام وسط بیجه دوی ویا نه وان زانه بخونه یعنی زانن belki perverde oynaydı ama ام بیشن مالباتی همو ور کاری موزیک کنه ام بیشن ستران دو هف گوتنه دو گندا واسه اجد مالباتی که واسه belki جبوه من شانس کی مزم ama gelek şey keyif hoşum.
Anha vak profesyonel berdavam yani bavete de beş. Nana profesyonel, Na yani vak az bejim ku şerberka dek bejawan na beje. Navçe embejin gunda dengbeji dikin gunda embejin şahı ki çedi bun mesela şahı embejin davet ek çedi bun yani davet beri seyir roja berdavam dikirin. لدو هف دقوتن حتى سبته شيء از بتشوفهم يعني نكو اوركسترا تشتني لا ازدانم bu orkestra ne bileyim anha embejim vak anka mına boy dengbeji naka yani. Na boy manka سلاورز جبوان بابي من ها اشتي وكان سال يا مال داي لغوندا جين او ديامن تاني لغوندا جبر بو قمقمة الدست خو كي بد دنگبيجن جبر اي براستي جي تشتكي قالك براستي يعني ما قلت ناكل تاني قمقم براستي دنگي كرده همو خوشه يعني امبيجن بريا درد وان زيد او جد ايش الام وان زيد من امبيجن يا جبر يا جبر اوي و امبيجن جبر بروجو جبر گليو نجي نظام مجي اج نظام بله از وارم وقت امبيجن كو ام هاتن داويه برنامه از خون وقت داويت تخوازي چ بيج و بشرا بسترانه کی جمرا استرانه دنج بيجم مشاغي يعني تخوازي ام خاطر بخوازن بشرا سترانه ام خاطر بخوازن از گلک سپاس کم جبو غازي مكرم جانم ور از دویجم برا گلمه لسازی خودی درین لکسی که چند هنری دا به دمیشون برا لوان خودی درین و برا آزاد بجین یعنی از گلک سپاس دنیز براستی جمجی گلک سر بلندن يعني جوانين وكوا خودي سازي خود درد كيفن خودي هنر خود زمانه خود چند خود درد كيفن و دخوازم يام پیش بخینن ابجي سر بنديه كي گلك مزنا از وسا هيفي دكم گلک سپاس جبو تبلی بنا تجي گلک سپاس بله تماشا من ایشا و هفته جماعتن دویا برنامه خو هفته پیشیامه ام به هنرمندین نو به هنرمندین جودا دسال پیشوری ببم به من دخوشیه ده وش خود دنیز جمرا کلامه کی بیجه موسا خاطر بخاز جبو دایکا خو اوجی از جوارا بیجم وارم شیرینه تفدار و گلینه وارم شیرینه تفدار و گلینه جگرم شوتی دایکامن بینه دایکامن بینه ورلی دایکه از بحیرانی برینامن کوره درمان لنایه ورلی جانی از بحیرانی برینامن کوره درمان لنایه بيت وزن خوشم سبل من نايو بيت وزن خوشم سبل من نايو درد من گرانه تو چمانايو تو چمانايو ورلي دايكي وزب حيرانيو برينا من كوريو درمان لنايو ارلي جاني وزب حيراني دايكي قرباني تركم آيه